Da say the Badwam TV Badwam so yadanita kutegwa say ni nkwanshan sama no pen so ode abreye de du so no Adom TV Badwam kase na nsam ne yetodwa wo mu bi ni afarefo bi a wo boto na nanom nsia do bra na wo mo ekọ ensuo no so no abusuan so wo mu hia autopsy report bi a wonya wade hye ne ma wo na wonkopɛ wo mo kra breye de honsam no so ebeba ene ibambofo de futuo ne kokobo adesua hodo ma fulanifo sebeya ayonkofa mapane asomdue bekoso wo fulanifo ene nkro ahodo no entemeno ene sembi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Go TV channel 119 DSTV 280 media fia amankwa tamaklo afia ni diem tie sede semni chiremo ankasa etie Abusia ya wonu mo adehye mienu ekọ nsuoso ya wo mo ya afarefo ye wi akire wonu mo ama ne woto na nanom nsie do no wo mo se bambofo autopsy bi enu ha wo mo hwehwe na momonya abusia ne ma won na afi won kopɛ wo mo krabre ya asem esi ye ewo tema nsuo no so abra obi a wonya mfie aduonu enso ene obako wono wonya mfie aduanan enan wo mo ekọ nsuoso wo mo subonto no emuntu ya Adom TV kase etwaso wa shebotre abalaka wa bia meluku ake na kele bade abanya tu ameni ni wana fin bulu nya ka fi duku na me ha na shi mo ake abache doctor fo iku na mba ko mo ke ibabini agba me ke bibi fe na nai yo ka ma ke agba mo ke bi o bu ni wo ba ku aya ke wota ma me wo fo de ke ba mo ni na fo ba mo wo ba ku ku wona no ku ka Entia amani boni enya ye ne se Francis Tete a wanya mfie aduonu nson yi ne yere wo ye nche ye kora a mpo wanya akwanya enhunu ne ba no na wodi firi mu na oye ankama Samuel Akwe Aloti a wanya mfie aduanan nan eswa oni amani boni twetwe nkomo wa abra no wo ti nesuo ene wo kire kwan ye wo fa so a wo te se ne de hye no afiri mu wo bi ya bone no gwan pe se wo hu se wo nga mpanyinfo na na asoma wo ngo mpanyinfo na na asoma se won kofa na momra enti wo de letter abra mu a wo hu amakum wo mo hu amakum wo ngana na wo kopa ne ko ayade wo ni on fa homa mbo ne yam Yohane ama ashiti eyetema mensini krache wahyebo se wonom behwehwe asemuni mu na wonom wa na monso ma nipa mienu yi ehwere won kwa no watwe wonom aso ye bashi kuna gbene hu no ni ba fi shi ka fite ngane bi fe hu o fe na oni ka ba gbena ye ka na gba ba ikulu pa ni obi o ko ba bi e kan pe no daga shi o fo committee ni wo ho no wo nu o ke sa no ba na wo share na oni won ni ya ke sa ni won ba won ni mlana ke wo bi na mla o ba tuni ni ke report e ba ofia money e bo mori e ka report e bi na mo ba bile tu ya mlana Tabeye na fulanifo ene wonyamwa ne nkura hodo aya na womboa no womu ayonkofa beba wo mu ntemunte ne bambofo de entete ahodo ma fulani afo mpanifo akendifo no sabeya wone womrantie no bedi enkomo na nipa fa ahudie ho titia ene ne ma bi a ebewi akire de basabasa ye ne ntokwaba ema bi mpofa so hwe wo mu nkwa beba fo munti wo ye sanhyehe we di ama wo Adom TV kase etwaso mostly no say ye nuanom fulani omo ye fuomo dumamo no muja nkola no mamma no fie no muja nkola no mamma no fie amma so etimi nkora nkola ye na nkola no na basa omo go school ubewu omo sebe no mo ye fi no mo na omo go school omo na sa sa na amma nkola do ye ko ball obeni onye education onye hwe obi adeda kwa no akwakofa entokwa no na wa akwakoti se bi robbery akosu bebrebe no no so di no because only awofo control bia won so oni hwesufo bia nti ono na ebo de bra Isa Adams PRO Emma Tabitha Laupulaku International Ghana onukure ye sanso assemblyman ewo kenten ye wo techiman mensini ni mu otu fulani fu nyina afo
You say, Sir, you be dealing with her. Fulani for sene be ya yina ne enkrofo bitima tena fa enu akyire na Musa Ali ya oye Fulani emebu no hene enso ede nsem sei eto aso de misre Ghana panyifo on se no mo ko so Ghana se panyifo se omunnim de ka omuntimi ntu ipa bebrefu sa normal because we hun se bibi kakrasia na nipa na mobilize Fulani ni a obe ho bia no na ekokokun se chobi sikan se robu kon we hun se nipa obe ho bia no na omukotaki Fulani for omu be ho na se nipa dibone omu fe nipa dibone nkasankasa na omunchi Penny Kwancher for National Entrepreneurship and Innovation Program. Kofi Ofosun Kansan and nay, what in a 1 night as you were yentity de ama adishie mebuno dodo ewa Santi Achim Central. Adom TV kasi ko hoko but aye techi etoso. We Ofosun Kansan Skills Training Program. You may dear share among for what Santi Achim Central. Say ye empower economically. About you want say Yemian will be out of into various skills in light manufacturing, about detergents and soaps, cereals making, fruit juice and local drinks making, any tubers and legumes processing and packaging. The facilitators are back across all the 4 zones in the constituency. The Royal Repetence, Bias Prazo, and Bias, and I've zone, Miami home zone, as I say, Americas. And I actually nipa ben premier adi e beta santi achima say o maje say dwumadi atumba e o mani ant na e mane nso ba ye san betinti ni e mi factories e wa ha e be ye processing of sani ma ya achire munya processing and packaging ye wi ane san to aso mo grants e startup price a won be to raw materials on be sani mani one more akwaje ntiti e bie ene amane boni atwetwe nkomo. Last 4 years, years I can hear where I sat. She has a curriculum. I started a chimp and I near here so I'm not media so. You both pay so one mila. No, I had it. You're too bad. What you so I bet you both pay said. You're the media so the brain. We work with Adom TV, Badwam Kase na Uguso channel. Share live on Facebook /Adom TV, Go TV channel 119, DSTV 280. Yeah, the more coins on Fufomu. Na sabaya, good year more and some ebeshase. Oh, yeah, mention and I am Pessia Hodoya, your wasono in Tinititu. Ene mabunono ya mampani abedi achire Dr. Mahmoud Baumia ene eye astrote foforo kra won mapa hontoma wo dominase ewo agona wo apadencha west mensinim wo fifi mantemu no won makopa ho entoma ne niema ewo akono anika ebema agudie ewo sampesua no so no amanimu so Adom TV kase etwasui astrote really asombe go ya tum years na miso na mebe commission sa astroturf ye nyina ko Korea san esia ni modern bonti na yenya sa astroturf ya mishira no pa amen Enwachi Robert Oteku Duncan ya wono eye chairman Emma Central Regional Football Association enso dia desire to kromafo ni nyina enim se wo mbabo wo honoma kromafo no betesi park so akobru refeed ye wo momodin ase wo mo ebijai sanso e de broba e bro de mo ball nti me penifo agina mo we na de football association chairman me de Fantsman by na Dencha West and then up Dencha West and East with one flank and you share their queen mama once addition with the man their clubs na e wo form am want as I say pro and now referee body M1
ne kura no GFA district chairman ye wo apa Dencho West aso dem kranhye ema mebu na wo hon mo nyina se ebe ya mpanyufo asiesie dem ma wo mu eya won tanko honom no nkwaji wo mo ani na benam sokura aboa amoma nyamedikatufo ene wo mo nsoso a ombebobo ne se we no ma bebie no ebe ma nka bom ha ebe no kese ebe ba ye ha because the entire man can say there were electoral areas bebre wa ha ebe tumi abo matches a ebe tumi ama ye nka bom na district Tana hine ya wo gwa traditional area se enye no kura da emebunu ye wo Cape Coast ya kwadefo anaso wo mumpa adwuma nye woni Adom TV kase etwaso ejuma no nya ha ejuma ba obeye enti mo de ye de etu anamon ni ye hwede ejuma aba ejuma ni butu ye aba igwan ama yan be mbesi aba na mbesi afo ye ejuma ye into oyaza no so yebeye into submit today osigwafo mbeyinfo one pay another gram mbentiamba one page maya aminjin to minjins oyen lokwa enwachi anakwesi ayensu esa card kan ho se eya wonfo won ho enhye ogwafetu afahye no mu enam se ju sabre na ede nyoma bebre na ena eba na sanso ne beboa ama won sikasem soso etumi ayekama imba makache mbeyin besa bo ogwa ni de oma yankanchi obia yamma Ghana free now once today. You busy no go to afeshe. Only afeshe kasa aminim do Ghana kuma. Afeshe bia in hosen go to afeshe. The bazan go to akye ye near my dombo on kutin po or ma igwe why ye. On kutin po ma ejuma kaka wabagwe. Jamtinadi te adwaso ma oboaso Mosi Youth Association e de afutu ma mabuno no wosre woni die mu apa ye boaboa ye ho akoto aba ye to aba ya to awie so obi ebefa wo se kodi ku anim kwaye tutrasa no ne ade no e mabuno wosre edidim wonto wo ho emfi sa ne ye no emum ne mo mmra empunto ne nyuma e na yo so wono mo enya womo afahye eye eja afahye ase e na ode sansemi etudwa obiara hu se yane e free north anase e free sremu ban ye nwure free amamre no ya semu sane be ya obiara hu se ye nyirai etino ende enye ye kwa na wa anu se associations bebre eye omo nyina ba ade ba ko ne yesre eye nkabo mutini nyina ya ba anu se enwachi Mosi hene Alhaji Abdurrahman Amadu enso ditu jadintia eya wo modi safashi yana na numa free yana na Musa Annabi Musa Abraso ana sade we start nyese bia yene yenso we ya ye no ye de kai ye chirimba e china yese ni ho a ye mbanso betumi adi so amayen ne krakra no ehemfo ne mpanyemfo bia wo honom enso ketwa to se Islam de anaju we Islam ani adaje Islam nan kasa na ya mamprisi ajen ni ho anaju we sasabri nti ye ni ho ana yesu ye bi wo ha na ye di kire ya mma na ye mma na wo mu ya wo mo ha no wo mu so ahu ya mamre na wo mu so ahu abusia na ye wo ha no ye kai ye chi kwanya na e faso a ye nkabo mu ene ehia pa ene tutura a sadie we ye nyira ye ni ji ho se ye be ye se beye na mofrano BC ya wobetro nyame ya dom enne na wotwe mu mini masset mini pencil mini eraser nom ne ade emma ne muso wasen fosumensin mu nti Ghana ni di hye bia nyame ato ne nsamo na nani da kwan se wo be pray mrahye akonwa wo mpasia no so Eric Bedu na nei wode 1850 mathematical set akoma BC candidate wo constituency wo so won monye na du so hwebre no a wo mo de adidwuma Adom kase eto aso yi sometimes you be no betimi akọ school na akọ nanim akọ to say you be followed by the wayside almost be pay almost sound adwuma bi and also so policy Bakwama HB Abayebe within the next 2-3 months here. So be a person who's and sound Juma Obekia help Capano. So equipment or fitting and money, technical aids our Modibeo Mojumano. So your ma or dryers, hairdressing, money, and young I'll provide all of it for free. The answer by Canada, Ajapapo, Jumania Bebe, encourage you. Ghana Education Service in Penifo, HDSA.
wɔde na se bi mra bi mu yeguso a yɛda wase papa yie nya wahye na yɛkɔso a sɛnea menua no kan Oliver asked for more. Yɛkɔso a gyina hɔ sɛ yɛne wobɛkɔso adi nsawoso na bibia no watimi aboa mo frɛ school for wɔn nsa kan nneɛma no bi nso so ɛne adom kasa kasae Otumfo hia hene Dr. Hene Badwam Jay and our day to abino and him say I'm not a for midwives are one more year shuku titi fee and abino for one was a now one more emaye jumantes are better fears are nanim diano one more sheen in an naka. I fear over for one more. I feel me rare and then Diamuso a cohera pomode panel. Now a hungry day as if from what in some way to draw Nightingale Educational Complex and they will pound home tomorrow conforno chabaya resabia and all say. It is true that we're losing nurses to the outside world. We've become the training ground for foreign enterprises and foreign institutions. And that should not be the case. There's no reason why nurses should not be posted a year or two after their training. They'll become rusty when they're staying home. So it is incumbent on the government, the Ministry of Health, the Finance, to make sure that there is funding available for nurses, all allied health professionals, biomedical scientists, and all the way up to doctors. Opinion power the Ghana Registered Nurses and Midwife Association no Mame perpetual for ample for edia to adjust say one more 13-month allowances in the day a disse a kwan bia so no money aban ka no otua. This year answer na afene beto ebekwa ewie no yebekwa negotiations e kaneoma na aye table ne ho. And then, you to be putting some of these allowances in place. A buana actually assign. As I so who say, Nakachiano, no, the allowance Kakra way can the way can one. I didn't quit him. Send a dine of person Tiaka or Tumitria, name man or show school to Mishomo, say, or person service cabinet or the Tassa, CDC Diane, that's all they talk out to me save it. Obama training, you be behind you. Send be an who be her no benya sika dia ye ne oma bebre no ti na omo kosa ne oma ne wa ha onko ba bia. No so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pay ye de asie.